mu buryo busa nk'ubwihariye. Bamwe bati Lamine Yamal yaba ari we uri gukiza Barcelona mu by'ukuri. Uko niko benshi mu bakurikirana hafi umupira w'amaguru babivuga muri iki gihe, ariko kuvuga ko ari we uri gukiza ikipe yakuriyemo bishobora guteza urujijo, kuko Barca ni ikipe iri mu bibazo by'imikino nk'uko bivugwa, ni iya mbere muri shampiyona ya Espagne, iri mu makipe ageze mu byiciro byo gukurwamo muri UEFA Champions League, kandi yakomeje kuba imwe mu makipe akomeye kandi akunzwe cyane ku isi. None se Lamine Yamal ari kwikiza iki? Byagenze bite? Kuba ikipe ikomeye kandi izwi ku isi yose ntibyakuraho ibibazo by'amafaranga n'imiyoborere, ahubwo kenshi usanga amakipe manini ari ahura cyane n'ibyo bibazo. Iyo turebye amakipe nka Manchester United, Chelsea cyangwa se Juventus, dusanga ari amakipe afite amateka akomeye cyane, ariko yagiye afata ibyemezo byinshi bitageze neza. Imibare yerekana ko ikipe iba nini cyangwa se uko ikipe igenda iba nini, ariko imyenda yayo n'ubundi igenda yiyongera. Yaba amafaranga yubatsemo stade, amafaranga yo kugura abakinnyi cyangwa se amafaranga y'amasezerano atarishyurwa. Amakipe menshi akomeye i Burayi afite imyenda ihanitse cyane. Muri ayo makipe yose Barca ni imwe mu zifite umwenda munini kurusha izindi. Umwenda wayo urenga miliyari 2.1 by'amayero. Mu mwaka 2021 iyi kipe yari igeze aho irindimuka mu bukungu ku buryo yagombaga n'ubundi gutabarwa n'ikigo cy'imari cyo muri Amerika cyayihaye inguzanyo ya miliyoni 500 z'amayero kugira ngo idasenyuka burundu. Nubwo yabonye amafaranga, ubuyobozi bwakomeje gufata ibyemezo byinshi bitagenze neza, cyane cyane ariko mu kugura abakinnyi nka Dembele, Philippe Coutinho, Antonio Griezmann. Aba baguzwe amafaranga arenga miliyoni 350 z'amayero. Nyamara umusaruro batanze ntiwari ukwiye ayo mafaranga na gato. Ndetse Barca iherutse gusa kurangiza kwishyura amafaranga y'imishahara y'abakinnyi bari bagize ikipe mu mwaka wa 2020. Iyo urushijeho gucukumbura usanga ibibazo byari byararenze cyangwa se bisa nk'ibiri kurenga urugero, aho ikipe yari yarageze mu kajagari gakomeye cyane udashobora gusobanura. Nubwo yari ifite imyenda myinshi, yakomeje gushora amafaranga mu kuvugurura stade yayo no guteza imbere cyane ishuri ryigisha umupira ryayo. Ku bantu benshi byasaga nk'icyemezo kibi, ariko byashoboraga kuba aricyo cyemezo kimwe kizayikiza, kuko kugira ngo Barca ive muri iki kibazo cy'amafaranga byasabaga igisa nk'igitangaza. Ariko niba hari ishuri ry'umupira ku isi ryashoboraga kubyara icyo gitangaza, ni La Masia. Uyu munsi nubwo Lamine Yamal avuga ko afite imyaka mike gusa, buri wese ashobora kubona ko ari umukinnyi udasanzwe, ukina ku ruhande rw'iburyo asatira izamu, agakoresha cyane ukuguru kw'ibumoso, kandi yarerewe cyane muri La Masia. Uko akina bituma benshi bahita babona cyangwa se bibuka Lionel Messi, ubuhanga bwe bwo gucunga no guca ku bakinnyi, uburyo afata icyemezo nuko ayobora umukino. Ibi ni ibintu byatumye abandi bamugereranya na Neymar. Nubwo akiri muto cyane, yamaze kwegukana ibikombe byinshi kandi n'umwe mu bakinnyi bashimisha abantu kureba kurusha abandi ku isi muri iki gihe. Hari n'inkuru idasanzwe ku buzima bwe, aho umuryango wigeze gutsindira tombora yateguwe na UNICEF yo guhura n'abakinnyi ba Barca. Muri icyo gihe Yamal yari akiri uruhinja maze afotoranwa na Lionel Messi. Ni inkuru isa n'iyanditswe muri filime kuko bigoye kwiyumvisha nk'impanuka isanzwe yabaye gutyo, ariko ibintu nk'ibi usanga bibera cyane muri Barca. Kuri ubu Lamine Yamal ari gufasha ikipe gusubira ku rwego rwo hejuru, kandi ari kugarura ibintu byose byatumaga Barca iba ikipe ikomeye cyane. Icya mbere ni uko Barcelona yongeye kuba ikipe ikomeye koko. Nubwo atwaye igikombe cya shampiyona mu mwaka 2023, ntabwo ari gifite umwimerere wayo muri UEFA Champions League. Yakundaga gutsindwa hakiri kare, kandi umukino wayo wari waratakaje isura y'uko wagaragaraga mbere. Ibi byose byahindutse mu mwaka ushize, kandi ntabwo ari impanuka yo kugaruka kwa Barca ku rwego rwo hejuru. I Burayi byahuranye n'igihe n'ubundi Lamine Yamal yatangiraga kumenyekana cyane. Barca yatwaye shampiyona ya Espagne, igikombe cy'umwami ndetse n'igikombe kiruta ibindi muri Espagne. Ariko icyatangaje benshi kurushaho n'urugendo yakoze muri UEFA Champions League. Reka mbivuge gutya, nubwo yasezerewe na Inter Milan nyuma y'umukino ukomeye cyane wageze no mu minota y'inyongera, Barca yerekanye umupira mwiza cyane ku buryo benshi bongeye kwizera ko yagarutse mu makipe akomeye cyane y'i Burayi. Kandi hagati muri ibi byose hari Lamine Yamal. Muri iki gihe hari uburyo bwinshi bwo gupima urwego rw'umukinnyi. Abatsinda ibitego bipimwa mu bitego n'imipira ivamo ibitego. Abanyezamu bapimwa ku mipira bakuyemo n'imikino barangije batinjijwe igitego. Ku bakinnyi bo hagati n'abamyugariro ho biragoye kubapima.
ariko hari uburyo bwiza bwifashishwa n'inzobere bushingiye cyane ku mibare y'ibikorwa byose umukinnyi akora mu kibuga. Buri mukinnyi ahabwa amanota hakurikijwe ibikorwa byinshi aba yakoze mu mukino. Iyi mibare igaragaza neza abakinnyi uburyo ki bagize uruhare runini mu mikino y'amakipe yabo. Iyo harebwa abakinnyi bitwaye neza muri shampiyona zikomeye z'i Burayi muri uyu mwaka, usanga benshi bari hagati y'imyaka 20 na 30. Ni imyaka ifatwa nk'igihe umukinnyi aba ageze ku rwego rwo hejuru kuko aba afite uburambe kandi agifite imbaraga nyinshi. Hari abakinnyi bake bakura bakomeje kwitwara neza cyane kubera ubwenge n'uburambe bafite. Luka Modric ni urugero rwiza rwabyo, ariko igice gitangaje kurushaho nicyo abakinnyi batarengeje ku myaka 20. Muri bo bake cyane bashoboye kugera ku rwego rwo hejuru rw'umupira w'i Burayi. Muri abo bose Lamine Yamal niwe watangaje benshi kurushaho. Ntabwo ari umukinnyi muto gusa muri iryo tsinda, ahubwo ni umwe mu bafite amanota meza kurusha benshi bamurusha imyaka myinshi. Urwego rwo gukinaho ruri hafi rw'abakinnyi bakomeye cyane bamaze imyaka irenga 10 bayoboye umupira w'amaguru ku isi. Kuba umusore ukiri muto ugeze kuri uru rwego ni ibintu bigoye kubisobanura, ariko kugira ngo umuntu yumve impamvu Lamine Yamal yabaye umukinnyi ukomeye vuba cyane, ntabwo bihagije kureba imibare gusa, bisaba no kureba uburyo akina n'uko yitwara. Ni umwana werekanye ko afite icyizere kidasanzwe mu byo akora. Iyo ari mu kibuga aba agaragaza igisa nk'ubutwari, akigirira icyizere kandi ntatinye gukora ibyo atekereza. Ntabwo atinya gutsindwa cyangwa se kunengwa, ariko ibyo yemera kandi akabikora mu buryo bwe bwihariye, n'ibyo bituma uyu munsi akundwa ku rwego udashobora gutekereza. Niyo mpamvu iyo umurebye ubona umukinnyi udasanzwe, kandi iyo mico ni imwe mu mpamvu zikomeye cyane zituma agenda arushaho kuba mwiza umunsi ku wundi. Lamine Yamal yabaye umwe mu bakinnyi bahoraga bavugwa cyane n'ibitangazamakuru. Inkuru zerekeye ubuzima bwe bwite, inshuti, ibirori, ibikomere n'ibindi byinshi bikomeye byakomeje gusohoka buri munsi. Byageze aho buri kintu cyose akora cyasesengurwaga, nk'aho abantu bari bamwitegereje buri segonda bategereje kubona icyo akora. Kandi ibi byose byabaga ku mwana w'imyaka 18 gusa. Ubuzima bwe bwose bwashyizwe ku karubanda kugira ngo ibinyamakuru bibone inkuru zisomwa cyane cyangwa se amagambo akurura abantu ku mbuga nkoranyambaga. Twabonye kenshi ko urwego rw'igitutu rwagiye rugura abandi bakinnyi bakiri bato. Hari benshi rwangije cyangwa se rugatuma batagera ku nzozi zabo, ariko kuri Lamine Yamal byabaye ukundi. Ahubwo muri iki gihe nibwo none hari gukina umupira mwiza kurusha ikindi gihe cyose mu buzima bwe, kandi abafana bose bifuza ko yakomeza gutera imbere muri uwo murongo. Iyo ubajije abantu icyo bakunda cyane kuri uyu mwana, benshi bagusubiza ko ari ubuhanga bwe bwo guca ku bakinnyi. Yamaze kugiranwa na Lionel Messi na Neymar, kandi igihe cyose afashe umupira abantu baba bategereje ikintu kidasanzwe. Igishimishije nuko imibare itagiye igaragaza ayo mabara yose. Mu myaka ishize hafi 1/2 cy'igihe yageragezaga kurenga umukinnyi, byagaragaraga katakaje umupira cyangwa se awambuwe. Iyo ugereranyije imibare n'iy'abandi bakinnyi bakunda guca ku bakinnyi kurusha abandi Burayi, usanga atari hejuru cyane yabo nk'uko abantu benshi babyibwira. Ariko icyo nicyo gituma aba udasanzwe. Iyo atsinzwe rimwe ntabwo yigera reka kongera kugerageza. Iyo atakaje umupira ahita asubiramo. Yakomeje kugerageza inshuro nyinshi kugeza igihe imwe muri izo zihindura umukino, kandi uko abyizera bigakorwa gutyo. Kuko umupira w'amaguru si umukino ushingiye ku mibare gusa. Hari igihe igikorwa kimwe cyonyine gihindura umukino wose. Iyo uri umukinnyi uteye ubwoba nka Lamine Yamal, rimwe gusa birahagije kugira ngo utsindishe ikipe yawe. Icyizere ufite impano yawe nicyo gituma abantu bakunda kukureba. Iyo uri mu kibuga uba ugaragara nk'umuntu wemera ko nta kintu kidashoboka, ko iyo myumvire ikwirakwijwe ku bafana, ku bakinnyi bagenzi bawe ndetse no ku bantu bose bagukurikira, uba umuntu udasanzwe kuri bo. Nuko umuntu afatwa nk'icyamamare. Ni impamvu bidatangaje kuba yarahise aba umwe mu bakinnyi bazwi cyane ku isi. Imvugo zidasanzwe, uburyo yisanzura, imisatsi akunda kwiyogoshesha n'imiterere ye muri rusange byatumye abantu benshi bamukunda. Yitwaye nk'umusore usanzwe wo muri iki gihe, ntabwo agerageza rwose kwihindura kugira ngo ashimishe itangazamakuru cyangwa se abantu bafite ibitekerezo runaka kuri we. Abantu bamwe bakunze kubona uyu mukinnyi ari we by'ukuri, kandi koko Lamine Yamal ni umwe muri abo bantu. Hari abantu bamubona nk'umuntu wakunze gukora ibintu mu buryo bwe bwihariye, ariko ibyo akabikomatanya n'umupira cyangwa se impano idasanzwe agaragaza mu kibuga. Ubwo buzindutsi n'iyo miterere nibyo bituma abantu benshi bongera kugira amatsiko yo gukurikirana umupira w'amaguru. Kuko muri iki gihe aho amakipe menshi ashyira imbaraga mu kurinda ibitego no gukurikiza amabwiriza akomeye y'abatoza, kubona umukinnyi ukina yisanzuye nka Yamal ni ibintu bidasanzwe.
ni impamvu abantu badakurikirana cyane shampiyona ya Espagne ubu bayireba kubera we. Benshi bakurikirana amakuru ya Barca bakareba ibitego byayo n'imikino yayo kubera gusa ko bashaka kureba icyo Lamine Yamal yakoze. Birasa nkaho turi kureba umukinnyi ushobora kuzaba umwe mu gisekuru mu buzima bw'ibisekuru umuntu adashobora kwibagirwa, ndetse n'ibihugu biri kure ya Espagne ntibyabashije kwirangiza izina rye. Aho hose ku isi amashusho ye araribwa cyane, inkuru zisomwa cyane cyane, kandi imyambaro yanditsweho izina rye iragurishwa ku bwinshi. Mu mwaka wa 2025 imyambaro y'umupira yagurishijwe cyane ku isi yari yanditseho izina rya Lamine Yamal. Yarenze yanditseho Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Vinicius Junior ndetse na Albert. Ibi byerekanye ko uburyo izina rye ryamaze gukwira isi yose kuri ubu ari umwe mu bakinnyi bafite ijambo rikomeye kurusha abandi bose mu mupira w'amaguru. Kandi ibyo ni ingenzi cyane kuri Barca nk'uko n'umusaruro atanga mu kibuga aba ari ingenzi cyane. Abafana benshi b'uyu munsi batangiye gukunda Barca bakiri bato kubera Lionel Messi. Ubu nabo niko bimeze kuri Lamine Yamal. Hirya no hino ku isi hari abana benshi bari gutangira gukunda Barca kubera we. Ntabwo ngiye gutuma gusa Barca ivugwa, ahubwo yanagize ikipe ishimishije kurusha izindi gukurikira muri iki gihe. Ibi bifite agaciro gakomeye cyane kuko kugurisha imyambaro si byo byonyine byinjiza Barca amafaranga kubera Yamal. Iyo ikipe itsinze amarushanwa cyangwa se ikitwara neza ibona amafaranga menshi. Mu mwaka ushize Lamine Yamal yari umwe mu bakinnyi bagize uruhare runini cyane mu gutuma Barca yegukana shampiyona ya Espagne. Kuba yarabashije gusiga mukeba wayo wa kera ku mwanya wa mbere byinjije ikipe amafaranga menshi y'ibihembo. Ariko amafaranga menshi kurushaho yaturutse muri UEFA Champions League. Muri rushanwa ikipe yakomeje kuzamuka niko amafaranga n'ubundi akomeza kugenda yiyongera. Buri ntsinzi iba ifite amafaranga itangirwa kugera mu byiciro bikurikirana, nabyo bigatanga andi mafaranga menshi. Barca yageze kure cyane muri iryo rushanwa. Ni ibintu byatumye ibona amafaranga menshi kurusha iyo yari maze igihe n'ubundi ibona mu marushanwa y'i Burayi. Burimvukana ko ibyo byose bitari ibikorwa bya Lamine Yamal wenyine. Abakinnyi benshi ba Barca basa nk'abagize umwaka mwiza cyane cyane Rafinha. Ariko nta gushidikanya ko Lamine Yamal yari umwe mu nkingi z'ingenzi zatumye ibi byose bishoboka. Mu mikino ibiri Barca yakinnye na Inter Milan, abantu benshi bumvaga ko ari we mukinnyi warushije abandi kwigaragaza akerekana urwego rwe rwo hejuru. Hari n'andi mafaranga Barca ibona aturuka muri shampiyona ya Espagne. Amakipe akurura abafana benshi kuri televiziyo no kuri stade ahabwa igice kinini cy'amafaranga yinjizwa n'iryo rushanwa. Barca yari isanzwe iri mu makipe ahabwa amafaranga menshi, ariko uko Lamine Yamal agenda akurura abantu benshi niko aya mafaranga agenda yiyongera. Hari uburyo bwinshi uyu mwana yafashije Barca kubona amafaranga ku buryo bidashoboka kubibara neza. Hari abamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga, abantu bareba amashusho ye, amasezerano y'ubucuruzi, kwamamaza ndetse n'ubukerarugendo byiyongera mu mujyi wa Barca kubera abantu bifuza kuza kureba aho akinira gusa. Nta muntu ushobora kumenya neza agaciro nyakuri k'ingaruka afite kuri Barca, ariko ikigaragara ni uko amafaranga yinjizwa n'ikipe yakomeje kuzamuka cyane kuva yatangira kwigaragaza. Ikintu gitangaje kurushaho ni uko Barca itamuguza amafaranga menshi nk'uko yatanze ku bandi bakinnyi. Lamine Yamal yinjiye muri La Masia afite imyaka 7 gusa. Aho niyo yakuriye, ahigira umupira, ahakura ubumenyi bwe maze aza kugera mu ikipe nkuru afite imyaka 15 gusa. Amakuru aturuka muri La Masia avuga ko iri shuri ritwara amafaranga menshi buri mwaka kugira ngo rikomeze gukura neza. Ariko niyo babara amafaranga yose kuva Yamal yakinjira kugeza ubu, usanga atagereranwa n'agaciro amaze kuzanira Barca. Kandi ikirenze kuri ibyo, ntiyari wenyine muri iryo shuri, yari umwe gusa mu bana benshi bahigaga. Bivuze ko amafaranga Barca yashoye kuri we ari make cyane ugereranyije n'akayabo amaze n'ubundi kuyigarurira n'ayashobora kuzabona mu myaka iri imbere kubera ibikorwa byiwe gusa. Amafaranga nk'ayo ku mukinnyi nka Lamine Yamal ni make cyane ugereranyije n'agaciro afite. Kuva 2024 Barca imaze kubona miliyoni zisaga 30 z'amayero zivuye mu kugurisha abakinnyi bakuriye muri La Masia. Ibyo bivuze ko iri shuri ry'umupira kenshi ritanga inyungu aho gutwara amafaranga gusa. Mbere twavuze gusura amafaranga muri La Masia, nubwo Barca yari ifite imyenda myinshi bishobora kuba ari cyo cyemezo kizayikiza. Ubu noneho hari impamvu ibigaragarira byose. Kugira ishuri rikomeye ry'umupira bifasha ikipe kubona amafaranga binyuze mu kugurisha cyangwa se kugura impano cyangwa se kuzamura abakinnyi bakomeye idatanze amafaranga yo kubagura, ariko inyungu zaryo zikarenga kuri ibyo. Tekereza nk'iyo Barca itaza kugira Lamine Yamal maze ikaza cyangwa se ikifuza kugura umukinnyi umeze nkawe. Icya mbere, iki gihe biragoye kubona undi mukinnyi umeze nkawe ku isoko ry'abakinnyi. Icya kabiri, niyo yaboneka birashoboka cyane ko byasaba amafaranga arenga miliyoni 200 kugira ngo imubone.
kandi n'aya mafaranga yose nta cyizere watanga kuri uwo mukinnyi ko yakitwara nk'uko Lamine Yamal yitwaye amaze gukurira muri aka gace cyangwa se aho yigiye. Byaba ari ibyago bikomeye cyane ku ikipe iyo ari yo yose, cyane cyane ifite imyenda myinshi nka Barca. Uwo mukinnyi ashobora gukomereka, ashobora kutagera ku rwego yari yitezweho, cyangwa se ntashobore kumenya uburyo ikipe ikinamo. Twabibonye kenshi ku bakinnyi benshi baguzwe amafaranga menshi cyane ariko nyuma ntibatanga umusaruro wari witezwe. Barca yo ikuraho ibyo byago byose, niyo yizamuriye umukinnyi mu ishuri ryayo, kandi agaciro k'ikintu ntabwo kagomba gusuzugurwa. Hari indi nyungu ikomeye cyane abantu badahita babona, barebera gusa ku ruhande rw'amafaranga. Iyo nyungu ni ubudahemuka. Iyo ikipe iguze umukinnyi muto amafaranga menshi, nta cyemezo ko azakunda iyo kipe by'ukuri. Ashobora kuyifata nk'intambwe imwe gusa mu rugendo rw'umwuga we, kandi birashoboka nyuma y'imyaka 2 gusa cyangwa 3 akaba yigire mu yindi kipe yahoze arota gukinira kuva akiri muto. Ariko iyo umukinnyi akuriye muri La Masia biba bitandukanye. Aba yumva Barca mu maraso ye neza nk'uko atemba mu mitsi. Afite inzozi zo gukinira Barca kurusha ikindi kintu cyose. Gukurira muri iryo shuri ritinyise bituma umukinnyi agira ishema, urukundo rw'ikipe n'umubano amafaranga atashobora kugura. Lamine Yamal ubwe yamaze kuvuga ko yifuza kuguma muri Barca ubuzima bwe bwose. Bivuze ko igihe cyose ubuyobozi buzajya bufata ibyemezo byiza, Barca ishobora kuba yarabonye inyenyeri izayimurikira ubuzima bwose. Hari urugero rwiza rwerekana itandukaniro ruri hagati y'umukinnyi wakuriye mu ikipe n'uwaguzwe ahandi. Kylian Mbappe ni umwe mu bakinnyi beza ku isi, kandi nta gushidikanya ku bushobozi bwe, ariko hari igihe abantu bumva adafitanye umubano ukomeye cyane n'ikipe akinira nk'uko byakagombye. Ni ikibazo kiboneka no ku bandi bakinnyi benshi bakinira Real Madrid. Hari ubwo bisa naho intego zabo bwite ziza mbere y'inyungu z'ikipe. Urugero ni igihe Mbappe yagiraga ikibazo cy'ivi. Hari ababonaga ko yitonderaga cyane kugira ngo azaba ameze neza mu gikombe cy'isi hamwe n'ikipe y'igihugu cye. Ku rundi ruhande, Barca yigeze kutishimira uburyo Lamine Yamal yakinishwaga cyane n'ikipe y'igihugu cya Espagne igihe yari afite ikibazo cy'imvune, kuko yo yashakaga akagaruka ameze neza kugira ngo afashe ikipe. Ibi byose byerekanye umubano umeze nk'u mu muryango uri muri Barca. Nicyo kintu cyatumye ikipe ibidasanzwe kuva kera. Umwirondoro wa Barca wahoraga ushingiye cyane kuri La Masia, kandi niko bizanakomeza urebye n'ubundi uko bigenda. Hari ibintu bisa nk'uko umukinnyi akinira igihugu cye. Iyo yinjiye mu kibuga aba afite ishema ridasanzwe kuko aba ahagarara ikintu gikomeye kuri we. Niyo mpamvu mu bihe by'igitutu gikomeye usanga abakinnyi bakuriye muri iri shuri bagaragaza umutima udasanzwe. Ibyo twabibonye kenshi mu marushanwa atandukanye kuva mu mwaka ushize. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: Barca ibasha ite gukomeza kubyara impano nk'izi? N'ubundi ishuri rya Real Madrid si ribi, naryo ritanga abakinnyi beza, ariko ntibyagira na gato uru rwego Barca yabashije gukaba. Mu by'ukuri hafi abakinnyi bose bakomeye bakinira Real Madrid muri iki gihe baguzwe ahandi. Vinicius Junior, Jude Bellingham, Kylian Mbappe bose bageze muri ikipe bamaze kuba ibyamamare. Barca yakoze ikintu gitangaje. Mu myaka itarenze 20 yashoboye kubyara abakinnyi babiri badasanzwe bakinira ku ruhande rw'iburyo. Mbere yari Lionel Messi, ubu ni Lamine Yamal. Kandi si bo gusa, hari n'abandi bakinnyi benshi bafite impano zidasanzwe bazamukiye muri iyo gahunda. Ndetse hari n'abakinnyi nka Pedri, nubwo batavukiye muri iri shuri, baje bakiri bato cyane maze bakurira muri uwo muco wa Barca kugeza bahindutse inkingi za mwangwa z'ikipe. Ibi byose ntabwo ari impanuka, ni ikintu cyubatswe mu mizi y'iyo kipe. Kuva igihe Johan Cruyff yahinduye uburyo La Masia ikoramo, Barca yafashe icyemezo kimwe gikomeye cyane cyo kwizera urubyiruko. Abana bo mu byiciro byose batojwe gukina umupira mu buryo bumwe bw'ikipe nkuru. Abafite impano zidasanzwe bahabwa amahirwe yo gukorana n'abakuru bakiri bato kugira ngo bazamuke babyumva. Icyerekezo cy'ikipe cyahoraga gishingiye cyane ku rubyiruko. Ni impamvu bidatangaje ko ikomeje gusarura imbuto z'iyi gahunda no muri iki gihe. Birumvikana ko hari andi makipe afite amashuri meza y'umupira, ariko biragoye kubona irindi shuri ryageze ku rwego rwa La Masia mu kubyara impano zihindura amateka y'umupira w'amaguru. Ku rundi ruhande, hari amakipe yubaka insinzi zayo mu kugera no kugura ibyamamare byamaze kwigaragaza. Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City ni zimwe mu ngero zizwi cyane. Nayo ifite amashuri y'umupira, ariko igice kinini cy'imbaraga zayo gishingiye cyane kugura abakinnyi beza kurusha abandi. Kandi mu by'ukuri ubu buryo busa nk'ubukora. Hari n'abavuga ko ari bwo buryo bwatanze umusaruro kurusha ubundi bwose mu mupira w'amaguru. Birahenze cyane kandi si amakipe yose yabishobora, ariko amakipe akomeye cyane ku isi ashobora kubikora. Real Madrid
ni imwe mu zabyitwayemo neza kurusha izindi. Yabikoze neza mu ntangiriro z'ikinyejana cya 21 irushaho kubikora neza mu myaka yakurikiyeho, kandi ubu nibwo ifite ibibazo bimwe na bimwe. Yakomeje kwegukana ibikombe bikomeye by'Uburayi kubera ubwinshi bw'inyenyeri yari ifite, ariko Barca yo yahisemo indi nzira. Aho kugura buri gihe ibyamamare byamaze kwigaragaza, yahisemo kubyara ibyayo. Kandi muri iki gihe iyo urebye ibyo Lamine Yamal ari gukora, birasa naho iyi nzira ishobora kugera kwereka isi yose impamvu La Masia ifatwa nk'ishuri rikomeye kurusha andi yose mu mateka y'umupira w'amaguru. Niko Real Madrid yubatswe kuva kera. Buri gihe ishaka impano zikomeye kurusha izindi, ikazigura maze ikazihindura ibikombe by'intsinzi. Ifite umuco wo gutsinda udasanzwe, kandi nicyo gituma ikomeza kuba imwe mu makipe akomeye kurusha andi yose ku isi. Igishimishije nuko Barcelona nayo yigeze kugerageza gukurikirana cyangwa se gukurikira umurongo nyuma y'igihe Lionel Messi na Neymar bayivagamo. Yashoye amafaranga arenga miliyoni 400 z'amayero mu kugura abakinnyi bakomeye, ariko benshi muri bo ntibigeze bahuza n'umuco n'umwirondoro by'ikipe. Ibi byahise bigaragarira no mu mikinire yayo. Barca si ikipe yubakira intsinzi ku kugura gusa abakinnyi beza ku isi ngite yigarurira Uburayi. Barca yubakiye ku musingi wayo, yubakira ku rubyiruko rwayo, yubakira ku bakinnyi ikuririza mu rugo rwayo. Nubwo habaye ibihe bikomeye mu buyobozi bwa Xavi Hernandez nawe wakuriye muri La Masia, hari ikintu gikomeye ashoboye gukora. Yagaruye umwirondoro nyakuri wa Barca. Imbuto z'icyo cyemezo nizo abantu batangiye kurya. Kuzamura Lamine Yamal mu ikipe nkuru afite imyaka 15 gusa ntago ari ukumuha amahirwe yo kwigaragaza mu bakinnyi bakuru ngo bisobanure icyo Barcelona ari cyo gusa, ahubwo n'umwana wavugiye hafi y'aho ikipe yabaga, wakuriye mu ishuri ryayo, afite urukundo rw'aya mabara n'umuco wo mu maraso ye. Ariko iyo urebye neza amateka ya Barca usanga atari impanuka, ahubwo ari ibintu bisubiramo kenshi ku buryo bihindura umuco. Mu bakinnyi 11 Barca iheruka kubanza mu kibuga, 7 muri bo bari baraturutse muri La Masia. Ibi byasobanurwa ko Barca iri gusubira ku nkomoko yayo, kandi ibyo ntibigaragarira gusa mu ntsinzi cyangwa se mu myanya iriho ku rutonde, bigaragarira no mu bwiza bw'umupira iri gukina. Iyo urebye Barca y'uyu munsi ubona ikipe yisanzuye, yishimira umupira kandi yongeye gushimisha abafana nk'uko byahoze mbere. Hari ubutumwa bukomeye buri muri iyi nkuru, ntabwo bureba Barca gusa, bureba amakipe yose, abakinnyi bose ndetse n'abantu bose muri rusange. Kuba uburiwe no kwizera ibyo wemera nibyo bitandukanya abantu n'abandi, nibyo bituma umuntu aba udasanzwe. Ni isomo rikomeye cyane muri iki gihe. Hari igihe abantu benshi bahindura uwo ari we kugira ngo bashimishe abandi cyangwa se bagere ku ntsinzi yihuse, ariko amateka ya Barca yerekana ko gukomera ku ndangagaciro no kwizera inzira yawe bishobora kukugeza kure kurushaho. Mu ruhande rwa Barca bisa naho yongeye kubona zahabu, yongeye kubona Imana ishobora guhindura amateka yayo mu myaka myinshi iri imbere. Lamine Yamal ntabwo ari umukinnyi mwiza gusa, ntabwo ari umusore utsinda ibitego cyangwa se utanga imipira ivamo ibitego gusa. Ahagarariye ikintu kirenze ibyo byose. Ahagarariye umuco wa La Masia, ahagarariye imyirondoro Barca, ahagarariye icyizere cy'ejo hazaza. Kandi niba akomeje gutera imbere muri ubu buryo, nta kabuza ashobora kuza umwe mu bakinnyi bazasiga amateka akomeye kurusha abandi bambaye umwambaro wa Barca. Ni impamvu benshi bavuga ko Lamine Yamal atari gusa umukinnyi uri gufasha Barca gutsinda imikino, ahubwo ari umukinnyi uri gufasha Barca kongera kuba Barca. Mu by'ukuri ibyo nibyo bimutandukanya n'abandi bakinnyi benshi bafite impano. Hari abashobora gutsinda ibitego byinshi cyangwa se bagatanga imipira byinshi ivamo ibitego, ariko si bose bashobora guhindura icyerekezo cy'ikipe yose. Lamine Yamal yabaye ikimenyetso cy'icyizere, ikimenyetso cy'umuco wa Barca, nk'ikimenyetso cy'ejo hazaza h'ikipe. Karekezi Isa ndi hano kugira ngo nkugezeho ibyo bakoze. Kora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ujye ubasha kubibona buri uko tubishyizeho.